U-Yongama Mrwetyana akazange afune ukuya endaweni ezisemadolobheni ukuze alandele amaphupho akhe. Kepha uwalandele ekhona lapha inkaba yakhe isalele khona. Igama lefilimu lithi Mphathi Noloyiso. Noloyiso is the main actor. Uyambona ebalini esuka kwabezilalini size edolophini ezokufuna isikolo, but xa ifika esikolweni udibana noThemba endibidlalayo phaya ebaleni. Endaweni yokuba uThemba nje asimember uyamnceda usuke alale naye babe bebaninzi abantwana aye walala nabo ngaphambilini. Leli filimi ulenze ngamandla akhe ngaphandle koxhaso, kanti ke usebenzisa intsha yendawo engasebenzi nayo ethola ithuba lokuveza ikhono layo. Uhambe noThixo mntanami, uhambe noThixo manala. Ngokwenza lento sizama ukuqokelela abantu abatsha babe busy. Lingabikho ixesha lethufu, khona into lapha phandle egqugqisa idrag ekuthiwa yithufu. Umuntu itshaya insuku ezimbini ezintathu kusasa sengathi ligeza sesidla emgqomeni sebesenza ezi zinto abazenza emqhekezweni apho uNelson Mandela uDalibunga akhulele khona. Nakhona bekukhona ireports zokokuba amaxhegwazana imihla nezolo ayareyitshwa. Ndiyakuthembisa ndizokwazi. Njengamanje uMrwetyana useyinhlelweni zokwenza elinye futhi ifilimu eqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabesifazane emampondweni. Ngokwezibalo zobugebengu zesigamu sokuqala salonyaka, uMthatha usendaweni yesibili eyindaweni eyinegameko eyiphezulu zamacala ayamene nocansi kakhulukazi ukudlwengula, njengoba ke engu-86 abikwe kulesi sigamu sonyaka.